Učimo se kazaščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Азық-түлік контейнері. Posoda za hrano. Түскі ас қорабы. Škatla za malico. Азық-түлік пакеті. Vrečka za hrano. Мұздатқыш пакеті. Vrečka za zamrzovanje. Тағам пленкасы. Živilska folija. Алюминий фольгасы. Aluminijasta folija. Қойма. Shramba. Ас үй шкафы. Kuhinjska omarica. Ас үй тартпасы. Kuhinjski predal. Ас үй сөресі. Kuhinjska polica. Дәмдеуіш сөресі. Stojalo za začimbe. Пакет қысқышы. Sponka za vrečko. Ыдыс жуу сұйықтығы. Detergent za posodo. Ыдыс жуғыш машинаға арналған құрал. Detergent za pomivalni stroj. Ыдыс жуғыш машина. Pomivalni stroj. Ыдысқа арналған губка. Gobica za posodo. Ыдыс щеткасы. Krtača za posodo. Тазалау щеткасы. Krtača za ribanje. Қырғыш губка. Čistilna gobica. Ыдыс кептіргіш. Ocejalnik za posodo. Ас үй раковинасы. Kuhinjsko korito. Раковина сүзгісі. Cedilo za korito. Қағаз сүлгі. Papirnata brisača. Тазалау шүберегі. Čistilna krpa. Тазалау майлықтары. Čistilni robčki. Тазалау спреї. Čistilni sprej. Бүріккіш бөтелке. Pršilka. Резинке қолғап. Gumijaste rokavice. Қоқыс шелегі. Koš za smeti. Қоқыс пакеті. Vreča za smeti. Қайта өңдеу жәшігі. Koš za recikliranje. Компост жәшігі. Kompostnik.
Сыпырғыш. Metla. Қалақ. Smetišnica. Еден шүберегі. Talna krpa. Қағаз сүлгі. Ас үй раковинасы. Азық-түлік контейнері. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.